来看第二个地方法院，为着要让民众了解法庭的运作，加强法治观念，就打扮做电影《星际大战》的角色出庭，模拟甲律师辩论的定书，请不少民众来看这趣味的审判过程。 《星际大战》电影内面的小反派奥姆斯，拿着钢剑进入法庭，准备要受审。雄雄一看就是伫咧甲人辩的节目，其实这是智利瓦尔帕莱所市的地方法院，伫咧进行模拟法庭。被告奥姆斯的律师想要争取减少伊的刑期，奥姆斯坐来进前也阁正高调的人伊的钢剑。 这场《星际大战》辩论会模拟法庭是当地文化遗产日的活动之一，要让大众了解法庭运作的过程，深化民众的法治观念，用电影角色来表现，让囡仔有兴趣。法庭播电影片段来做证物，让旁听的民众拢感觉真趣味。双方的律师来回攻防，表情真认真。观众席内面也包括犹大大水 Q 版的红仔，还有变装的电影人物。 规个法庭坐甲满满，有一寡囡仔无位通坐，抑阁坐伫咧地板顶头听，真侪人摕手机记录这趣味的法庭画面。 La verdad es que estuvo muy entretenida, es impresionante que se haya dado el lujo de tanto estudiar como la película, sin todo antecedente y que lo hayan hecho de una manera también sencilla para los niños. Porque de hecho usaron un vocabulario que era formal, sí, pero tampoco era inentendible. Como estudiante de Derecho creo que es súper importante que el derecho y la justicia en general sea algo que esté a la vista de todos. 上面奥姆斯被判30年的刑期，旁听的民众拢肯定邪不胜正，正义得到心中的结局。不过奥姆斯的部下拢替主人发冤枉。Nuestro Lord tiene que ser liberado. No merece la pena de 30 años. Y más encima no es una práctica segura para nuestro Lord. 公司新闻张淑芬编辑。